Evo s ovim ovdje pick-upom, s ovim Fordom imam jedan problem. Obrtaj mu gore skaču, pa ono kad stojiš na semaforu hoće da krene kao sam. A ujedno non stop se ova klima pali često, ono kad se stavi gore na odmozavanje, gore na šofer šajbu, onda automatski klima se pali, nemaš opciju to da ugasiš. A non stop se često pali, znači da mu možda fali antifriza, pa sam izbacio. Gasi, onda stavio novi, ponovo napunio i onda sam našao da je falilo. Pa sam onda pričao sa mušterijom, on kaže da nije nikako to servisirao ni od kako ima to vozilo, već je i starije vozilo. Tako vremenom izgubim malo, negdje puštam malo. Pa sam uzeo ovu njuškalicu da vidim da li mogu da nađem gdje pušta. Pa sam našao sasvim malo na ovim ventilima, ne vidim ništa, sa onom svjetlom da pušta, ali ova je njuškalica uspjela malo da pokupi. Ovaj prednji nije toliko, samo dobije možda 2 crtice ove. Nije da pušta puno. Još ima kapicu preko, tako da i ona drži koliko toliko. Znači morao sam prvo klimu da mu sredim. Napravit ću kao 2 videa od ovoga. Tako da ne bi dužio previše po 3 minuta. I ovo je drugi ventil ovom pozadi. Na njemu pušta malo više. A i on je nekako pod uglom, možda i zato zadržava se unutra, vidi se skoro dođe gore do vrha koliko. Ali opet ne vidim ništa na njemu, nego sasvim malo kao pusti pa se zatvori. Nigdje nisam mogao naći nigdje da pušta na nekom drugom mjestu, tako promijenit ću oba ta ventila. Ovo je drugo vozilo, ovo je Chrysler 1, nemam pojma, samo ću da pokažem onako. On ima 2 baterije, dosta džipova ili Chryslera koriste to. Ova malo mu je baterija za ono kad stane i krene, da se sam gasi u saobraćaju. Često ona strada pa treba se promijeni. Tako, ako nekog zanima. Ali ne možeš samo da je promijeniš, moraš da programiraš, da kažeš auto da stavio novu, inače neće da funkcioniše. Ovaj auto ima još jedan problem, ovo mu je filter tu je gdje pušta ulje dosta dole na donjem lijenu, znam da pusti i antifriz isto. Tako da je to jedan od problema koji ovaj auto ima. To često radimo. Usna grana se mora skine i promijeni se komplet kućište. Tu ima i senzori, par senzora za temperaturu. I njih obavezno mijenjamo u isto vrijeme. I tako, samo da podijelim ovako par nekih stvari. Različiti auta, možda ako nekad neko kupi nešto da zna šta ga očekuje. A ovo ovdje je od hokeja pločica, mi to koristimo pošto je jako tvrda i jaka. Neka auta koja su spuštena, kad je stavljamo na dizalicu ne bi oštetilo. Vrlo dobro radi. Podigne auto bez problema, imam 4T.